Jangan percaya your real estate agent. Okay bukan semua ejen penipu. But here's why you shouldn't just blindly percaya everything they say. First off, ejen ni semua memang nak close deal cepat. So, some of them might push you towards properties yang maybe tak sesuai dengan budget or keperluan korang. So, before you buat apa-apa big decision, korang kena research sendiri. Tengok harga market, kawasan and of course, check apa yang ejen tak mention. Kadang-kadang ejen overhype the location. Confirm tempat ni boom. Tapi in reality, it's not happening anytime soon. So, jangan terpedaya dengan ayat-ayat manis janji langit dan bumi ni semata-mata. And remember, ejen ni semua dapat commission based on sale. So, of course lah diorang nak korang cepat sign. Itu sebabnya korang kena tanya soalan. Jangan takut untuk double check. And kalau korang rasa tak sedap hati, ambil second opinion. At the end of the day, ejen ni ada kerja diorang. Tapi you yang kena buat the smartest decision. So, percaya dengan apa yang korang dah kaji dulu, baru percaya ejen korang. Most of the time, diorang ni bukan penipu. Tapi diorang just tak mention or assume korang tahu. Siapa kat sini pernah kena tipu? Drop your experience in the comment. Jangan lupa follow untuk lebih banyak tips yang jujur. Assalamualaikum.